Chawlhna Tuikam program thir tu te in zawai in la lisua Krista mingin chibai kan lo buk le chewa voinia hun tha Pathian in min bea Psalm number som ni pali na mangkhanin sharing toy han nei le kan tuma tin chumi mai hemi Chawlhna Tuikam program hi han soi fia kan dua comment lama te kal no chiar china thu isoi chuan soi lo la izai chuan hi Chawlhna Tuikam program lo din chwa dan le kan bul tran dan le kan tum dan chu sharing le zai ani zai ngor ani lawa sharing ngor ani chuang lawa kha a in polani ti kha I clear tu te lam hian min lo shat fia sakula kan du tak se ta kan soi fia ni se Psalm number som ni palina khan leilung le achunga thil zawng hi lalpa tania khovel le achunga chengten nen hian atini he thu hmang hianin keimania I tuna thu toite karan soi tu hilo senglu taila he kan khovel hun harsatak kara hian tla chamin mang angin lungain kan lo kunem harsatna hmuna engenyang leng kara kan oma eile bar chungchanga te harsatna shang kan Tawngtaipui chung ko tam jok chuan heta hianin leilung le chunga thilom zawng hi lalpa tania khovel le chunga chengten en hian tam tak chu engwange he harsatna hian athlona kan lo buai china athlona kan lo tor thin kan ti chuan leilung le achunga thilom zawng nei tu Pathian hi keimania senglu na chang kan sha thin lo wangani chuwangin he samina aronzia engkim chunga thu nei tu le he khovel pon nei tu Isua Krista hian kan eile indur kan sille ventur kan mamo Tharau dam na taksadam na hi akol kima anei veka ni ti lai hi tunhuna hian lo she thar le taila enge inuna han tlak chamina ya enge nangma khan no khatu mamo riawa in shiat na engzon ange inei nangma lo in zot tala chumhuna chuan lalisua Krista hi engkim khovel le achunga chengte nen hian anei tu amma din chu adin khovela cheng ve mai kan ni zo kani chuwang chuanin I hun ton mega lalisua Krista engkim chunga thu nei tu nena he nun kan man dun chuan tiro harsatna hmuna po engkim nei tu nen harsatna hmun kha kan lo dai duna anom na hmuna po ni se engkim nei tu nen kha hlim na hmuna te kan lo hlim dun the ni ti la ya kha voinia hian atharin shenon le taila chuan Pathian chu kan hausakna kan engkim ania ka hausakna lalpa ani tak zet zate voi tam tak kalo soi to thina sharing ate po he kan nei ro sum kan nei chunte kan sum le pai mang hian Isua Krista hi leidoni la kan lei phak don lawa kan lei seng don lawa ni tiro tin baga ti hian ka ngai to thin ni enge kan nuna hian vuina keimania kan lo nei thin hian enge ka rilwa lo omma saber se tia keima ka in ne thin na chu Pathian ina thlona boruak min peringot te a thlon liawa sille ventur kala nei te tiro ni eng kala hmu te kala kal thei te kala hmu thei te ri kala sha thei ringot te lalpa hausakna kan tempuina ani zo kani mishing ina kan te na hi chuan hausakna chu sum le pa ya hian kan te china amaro chu aloni ber lo ni ti lai hi voinia hian sha ila lalisua Krista endong musit Tihian ngai to taila Isua me upon harsatna le dem na te hleithei na te ti du da na te atuar ani chuan keini te lu hian kan tuar ve turani mo kan tor ve hi alo om hle ani ti la hi voinia han atharin shenon le taila lalisua Krista nung zui tu kan ni chuan chu nun chu kan ta ani tel ve tlat ani ti la ya kha voinia han I thinlunga lo senglut la tiro harsatna hi mo ring tu nu na chuan harsatna lo tling zo to lawa harsatna hi kan tan so tui ber lo ni to so hleithei na te hi mo hleithei na alo ni ho lawa lalisua Krista hausakna kan tempui na tur zo ka ta na hleithei ngam nun kan ne chul tak zet ani voinia hian ka hausakna lalpa ti Pathian ro puina turing karon sadona thinlung le ti tak zetin lo ngai thala he la hian asoi fe in apuang chuak ne le in ka sha engkim mai lalisua Krista chon lo fam kimani kan du dana thil thentir kan tumte kan du dan ta ka chana don kan tumna te hian Pathian hausakna kan mu fia tok lo chin zok aloni chuwangin keimani chan tok zela hian tiro voinia han enge oxygen ringot oxygen mamo in ICU a tam takan omani tiro han ngai to te ammana taul tuk nangin tunhuna hian ke ngei pon a thlonin ti hian ka hip thei chung te chu a hausakna ren rual lo ani zo ka ni ti kha voinia han I thinlunga I lo senglut donia Pathian ro puina turing ka hausakna lalpa
ka khua zina helei shiom ma hria harsatna le shiom na i min bo in ha na tu reng ka nei lo tan tu ro pui lalpa ne na chaw lo chua vel harsatna ro pui na le choi moi na nei lo mai la hausak lo ni Krista sara sa tuan hun in nuam le ro pui sukatana buatsaih lo Hallelujah, kahausak na su lalpa ali dong musit na le soy chia na te tok mai la kama alal pan alo phur zau ta an che dong ka pangai chuan ro pui na le soi moi na sumin nan ta vel harsatna ro pui na le soi moi na nei lo ma ila hausak lo Krista zara sa tuan hun in nuam le ro pui sukatana buatsaih lo Hallelujah kahausak na su lalpa Krista Hripui tu de tu liham saberan Shiom na yam puar vel ma se hausak na nei tu lalpa chuan anung na tan alo in bel ka si a ko vel hausak na ro pui na le choi moi na nei lo mai la hausak lo ni Krista zara sa tuan hun in nuam le ro pui sukatana buatsaih lo Hallelujah kahausak na su lalpa sung in lei do kalalpa chu ta nei long cha tuan khen po i ma se Pathian mangai na i athon in mi lo peta kanun vel harsatna ro pui na le choi moi na nei lo ma ila hausak lo ni Krista zara sa tuan mun in nuam le ro pui sukatana buatsaih lo Hallelujah kahausak na su lalpa ali Hallelujah kahausak na su lalpa ali
paro pui berse Pathian chu kan harsatna kan engkim kan nei ro hluberani ti sha in inuna laliswa Krista lo senglutla I harsatna pui turche I hlimna pui turche in itana nai rengani ti hi atharing lo shilon le donya in zawai chunga kan lo me